pozabavit se ovim, jer to moram reći vrlo kratko. Vi već nekoliko dana vičete u ovom sudu i tvrdite da ne umete da govorite tiše. To je izmišljotina. Vi, ukoliko to želite, umete da govorite savršeno tiho. I vi ste se odali u posljednjem odgovoru pre ove zadnje pauze, kada ste objasnili da ste povisili ton iz retoričkih razloga ili u retoričke svrhe. Istina je zapravo da vi vičete sve vreme da biste retorički pojačali to što govorite, te svoje tvrdnje. Vi savršeno umete da govorite tiho kada hoćete. Ja savršeno vladam sobom i svojim postupcima, i fizičkim i verbalnim. To je tačno. A drugo, ja govorim normalno, ne vičem, govorim glasno i jasno i precizno. A to što mi vi zavidite zbog dubine mog glasa, zbog jačine moga glasa, znate, vi tražite neku hormonalnu terapiju, pa popravljajte svoje stanje. Mene se okani. As incidentally, I must... Usput govoreći. Moram reći, od vas smo i očekivali da napravite tako neki jeftin komentar ličan na moj račun. Ali recite mi, da li ste isto tako vikali na Lauru Silver? Vidjeli smo ovu traku, da li se nešto promenilo u vašoj samokontroli, da li ste možda imali probleme sa sluhom od tada, da li su vam se hormoni promenili? O čemu se radi? Na moje jeftine trikove vi crkoste od smeha. Šta mislite da upotrebim neki skuplji? Možda biste prsnuli od smeha. Za razliku od vas, gospodine Najs, Laura Silber mi je izgledala kao jedna mlađa žena, lepšeg izgleda, čak i onih ženskih oblina. I ja sam svoj način govora tome prilagodio. Ja da ovdje sa ovim lepim damama razgovaram, ja bih razgovarao sasvim drugačije. S vama razgovaram kao s jednim nadobudnim tužiocem koji misli da mnogo zna i da je pametan, a ja pokažem da ne zna mnogo i da nije baš naročito pametan. Nisam rekao da ste glupi, nego niste baš naročito pametni. I drugo, ja ovdje govorim na jedan način, jer sam u sudnici, na drugi način govorim u svom kabinetu kad mi dođu gosti. Gospodine Šešelju, ostavit ćemo ovo na miru. Prvih 8 dana vi uopšte niste razgovarali sa mnom. Vi ste razgovarali sa drugom osobom, pred trojicom sudija, i rekli ste nam da ste pokušavali da kažete istinu i potpuno istinu. A